Үс сылтан беттег барбыт үлеже бүтер түһүмәгәр келен бу неделяга кочулунай бурота унарыйыга. 5 хоқтоқ 12 мегаватт кымталақ бу кочулунай бүтүн нехилеги итинен качыр улахан соруктақ. Билигин кочулунай хигер касеме кайысканан үле үгене. Bir бригада отун көрөр, атын охокторун колбурга түбүгүрер. Манетеңе ытык көлтен күннете анан керен олуктоқ качыгардары саңа кочулу салаярга үйретеллер. Кочулунай кымтата 12 мегаватт. Види кочулу 2 мегаватта. Тон сабагалахан быдан бака албагыл колбама балланы 2 кочулуны кыстыкта. Тон бу кочулуны хеленяга нашы качыгардырга нахан ялан кочулуны болар. Үледиги условия нашы благоустройство бар. Оны то машина механизмы болан ки осынан темир кытысыяннак болар. Онтон үледиги условия просто шу. Балтара километр усталақ трасса тардылдан уу барда да чугас жиелер колбонорго белем олороллар. Гыллар үптерин утары уган салалта көмөлөһөн үле эрдеттен барбыт. Түһүмәгенен бөһүөлек 206 онгыла барыта колбонуага. Тох бар социальный объекты бу барыта бу манан колбонолор бу кошонной картаны кошонной кымтата улахан күстәк. Онун бартын чахана жейлери онда социальный объекттары кынар квартальный хотелне болар. Тыраһалар күн баччатагар дере масмастан охок оттон олороллор. Онун бу жоллах түгени күпүттөрө балачча өркөн болла. Кочолунайга у ыттылар даганы 19 ыл колбонорго белем. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениете, Тата, Тыраха.